twaba tuganira nshonge ejo kandi tuyamba twena ne tukwataho twena tuzakongera kwega mbingi munonga ibina kakwate no kuga kwitu ikiri kumanyisa no yatunga umugisha bwa nyuma aho misho mu program y'igitese mu kagiye cyo wabuza ningashoka giye cyo wahabura wena mutwena hamwe tucengane tugende hamwe misho banyita Vincent Mujuruzi now hano yo mu studio twineho mwami bafachi Gervas oguno principal Nyamitanga Technical Institute kandi Nyamitanga Technical Institute hano yo mutawuni yitu naho tumwinaha seba twakwakira we bari kwija fute gitamo abaziyo twineho umwami Mwijuka Johnson kandi ogu nawe ni principal wa hamwe aha technical zaman tendekero yaman umurintungamo erwa kwita kibasi twakwakira sibo nyirakira then twineho umwami OS Jonesmas ogu executive secretary UBTEB njimanyisa Uganda Business and Technical Examinations Board sebo twashemerwa kubaniyo bari munga mu bari kutwakira no kutucaza umwabazi wo nabo cyo ngoko wahurra of course twirintubura imirunde minji tubuhurra kuko shanga utakucyetegereza UBTEB cicwiremo ni kimanyisa ki kandi nekora ki katandike niwe umwami wesije obari munongo mu watekatekera program eji kandi abamugisho kwa bamusaba abantu bona bo kutureba abakora TV West UBTEB nchimanisa Uganda Business and Technical Examinations Board omwaka 2011 abweshonga za bezitari zimwe na zimwe government kasharamwe yataho kitongole kimwe mu Uganda echo kwanchikora ahabigizo ebyo bantu bari mu mashomero agutweta agebyo bukugu hamwe n'ubushobozi nangwa abantu benda bweta gabimukono ngo bweta gabimukono muri kiba cyabeje cyeranda kuka nago kugira ngo agobushobozi hamwe n'ibyo bukugu kwanushimo urugamo kugo mashomeraga urugamo n'ubukugu ojo kinye ndugasa kora iki umuringo guno so kitongole cyo bakatandika ku mwaka wa 2011 so ndugambira twasya emyaka mwenda kutambuza kandi cyo kikole bigezo eby'abantu abatari mu university kandi batari mu secondary school abo kushoma polytechnics amashomero go kwita polytechnics amashomero go kwita technical institutes na technical schools amashomero go kwita Uganda technical colleges amwe n'amashomero go kwita Uganda colleges of commerce bweni kimwasangu ubwo diploma abo n'ubwa certificate nibwo butu kole bigize ibyo tukabahereza hamwe no mu Uganda ndetse twatugamo tukagamo n'umuntu umutwe mangogo no kugukira muri iki n'iki ubu no kugukira muri iki n'iki mbona mukufu umwami wesije umuntu naza comparing UBTEB na UNEB y'indisho side y'indisho abo kuba hati norebaga agamashoma agebyo ubune byo bushubuzi hati gatano naga yabariye byabonye setting wa UNEB so hati UBTEB ne kora umwuga nko gwa UNEB twashitwara kitwaro tukwena ngo abantu bacitegerezaho kungira tukora tubusha akwati noreba kiriya nica primary secondary kungici aho utaguma tuganya tuje kamurisha ngo ikitwara no mu kandi byo bigize byo ngati nkebiri kubikora yes wabere mnonga umwami oyesije kandi reka turebeho umwami bafachi ni myoga ki y'UBTEB ngoko umwami wese yagamba erikukora kujya mu kicenge munongo kurenga yaabo bari munonga mutebekanisa abaturikize abakutureba mwasibuta mbenu emirimo ningashi emyoga y'UBTEB erikukora netebekanisa ebigezo ngoko yagamba ebya amashomero yagamba ebitebekanisa ebikurata ebihereza abantu nga hato bwiro buturyo mu business babikora ebitwara ebimakinga egarakeshoza results ezhereza amashomero ebashohereza certificates ezibahereza ebigezo bya levels byo no kuyagamba mwe no mugashugwayo no kwasesinga
ekagarike ka wodinga mbwenu ombugufu okukoze sebigezo ekagarike kahereza certificates itwe aharengo rwe korraho hati nduru ruhamu niyo migasho ya UBTEB. Oh, wabare and of course nehereza ebigezo kandi tikuhereza bigezo bimwe. So ati nabibiri mu categories twe. Yes. So maybe twamanyeho categories z'ebintu biye kuhereza. Nehereza categories z'ebigezo kurga aha junior certificate. When junior n'ururengo rw'amashomero agabana bahereze P7. Hata abana koko bahereze P7 bazo mu junior. Ebyebi n'ebigezo bya junior certificate niye kubihereza. Twineho rwagataho polytechnics. Ehereze ebigezo bya polytechnics. Warga polytechnics mwenu za junior kunu ya twininga kachika. Ngarwizirinjuru na nagandi gari yokunuyi. Then za polytechnics twine yonka kadogo polytechnic ijiria haife yumu ami. Echirga arengorwe izarengorwa technical nganye mtanga technical institute ngachibas technical institute na yebihereza echirgaho izarengo orwa diplomas aha certificates zitakushana zamashomo gatakushana echirgaho izarengo rwa diplomas iza business na neze ezobukuku nkezaza kahayi ninga UTC bushenyi hati nizezo ebigezo byemiringo ebyo ebyeri kuhereza hariyo na za RID sciences amashomago mweno rene level nyingi ngoko nazigamba ebigezo ebyo nko kubihereza kandi ebyo byona twine different courses nehereza ebigezo bya courses zitarukushana nyingi munonga hati itwe nganye mtanga nehereza ebigezo byo mu mashomo agokombeka ehereza ebigezo by'amashomo agokubije ehereza by'amashomo agamashanyarazi ehereza by'amashomo egamizi ehereza by'amashomo aga ebyo kushoma byo kuvuga motoka no kukanaka hategumizamu ehereza bya catering mbwenu nuko rukushanga nehereza amashomo gatyo mingi okugira buri shomero amashomo ageyini. Yes. Babare mnonga omwami bafachi University of Principal kuganya mitanga Technical Institute hanu ya umurembo rwito rwambarara kandi reka tuzeho omwami Mwijuka Johnson. Nibeki abakwakirwa no mare omukutraining webe by'omwami bafachi anashobora. Nibakira abantu akatwendere tumanye ababeje bakwakirwa bakazo mu mashomaga kushoma ibyo kuguno bushuzi. Abantu batana n'abandi bazo mu secondary. Now what do you consider? Okay. Wewe munonga programa na nyakanto ro mu kishogo kusima TV West kutezo mu kishogo gamba ibintu byo kugu n'ibyo kuna n'ya business n'abantu abona bakutureba na bakuturikirize. Hati nko mwami bafashe kuyagamba haraho abana bakomazira cyamushaka P7 bakomaza P7 baguzo bintu mu technical schools na community polytechnics ashemeye kuba at least ine aggregates ngashate n'ibiri gashate n'ibiri garanti mo ko first grade como third grade at least ine amaza P7 ngashate n'ibiri hatabo no butubanza twara no bakubona batwara ha level ya community polytechnics na reza yeza junior. Then tukuza ha level ya technical institute nkakibasi narazanya mutanga nari zindi technical institutes ntwansi twara abana abamazire cyakana bomari senior yakana icyo tukufayo bo ohereza umwaka ki nuwo kubiho kubine byaka 9 konko oyine senior yakana oshikire mva kutwara aho ntwantu kufayo munonga kushanga woshikire nkebi bakweta okubara batakugwira takwina umwenda oshikire chemistry timo mu nyankuru bagita bata oshikire biology oshikire physics na norujungu ebyo niyo bukuru na za agriculture na fine art ebyo niyo bukuru munongo tukubantu fayo we oshikire ryo muri yego ine artistic
past 7 ataho nje tukutwara ushoma imyaka 2 tukushoma imyaka 2 ubona konka buri mwaka hati nanga UBTEB yo buri mwaka buri mwana abako bamazire sinjya fo bijo nko muri kibase nazanya mutanga buri mwaka nabona kuri bizamu akeza kuri bizamu ebyo kwa kubika mwaka batabikira gumizamu azo mwaka gwa kabiri konka karicura mu yitwine negira ngo waheze umwaka gwo kubanza wayenda no gendo za gukora sente geza gukora sente hata kwera imyaka 5 uje mara kosi yawe then aharengo rwa diploma ushomero kubukozere combination za science harimo kubara za economics geography physics chemistry biology ataho nabo ushomero kuba ine bazeta two principal passes in points maybe ina ugarahiguru nabone bakutwara ushomero myaka ibiroza nkahaya ushoma diploma na naba ba business inka za UCC Kabare na nezindi UCC college igana bukoroje bukamasize nazo mana batwara abana baheze senior mukaga nabo danka entry points nazo neza two principal passes points ina no garahiguru so nbabo aba amashomero gito na UBTEB ko kubona igiretane considering kugira ngo abana abo bashikaje kuza kose ebyo kuguna bya business. Okay, we bari munonga kandi program yitu nuko turi tuganira cyo mwabaziyogu abo kubashigenderirwe noreba insuza kutunguka twitaga abantu bashomire ibintu ebi ako bandi bahindura ibintu bindi bulunga omyuga itari muri mwahura ya mizi amashanyarazi byo kombeka harga mu engineers n'ibindi bintu n'ibintu. So turi tugaruka uwo mwami Onesimus ayitugambire bi arho nibirungi ki mbwenu twakweta associated benefits ebyo muntu ari kutunga yarabiro omukushoma ebyo bukugu no bushubuzi abari munonga takajyaje tunanyenda kubanza kushoborera abantu bataguma tugamba bigize abantu bakubuza ngo bagamba bigize biye bwene bigize bitukora ite tubyakiri nje cyanakugira nte bigize byite so kubirenganisana n'ibyo bindi ebyize bitukora bigenda biti umwana bakuje hata mushomero twine kugira ngo umushomesa naguma namushomesa namureba uko kugenda nakora aguma namuhabwa test tubuciye aguma namutwara mu workshop nagenda nayiga ibintu byo nabyiga so umushomesa nawe niho part y'ibyize byo kuba nakora mbagita continuous assessment amhereza za test amhereza ubundi mbacha kugeta koswa kongati koswa ngo kurangu umwana wo kwiyataho mushomero bagomba murondoreza kurangiye gumana jaci ategeta continuous assessment koko rugayo twija baheza ubwire babatwara umakorero bazakora ibakweta industry training umakorero kubashangayo umukozi wo makorero akuza kurebera umwana ukureba ngo kwe nashomye byo kubija yazo mu workshop nabona gumana muri ko akora ubwo nabona gitabigeze bitwantu tuzeni tuturebe koza na watwereza max then buri ishomero ntwa twine cyo kweta tuja kurakora cyo mu nyankore real life project ninga umwana gukora ikintu cyo kuri kombeka bakombeka enju we yabaye headmaster we yabaye principal ecyakuza gukora yaheza kushora mu ishomerero regional project neba guma abashomesa babo bagona bajya bakora nabo itentwija kwija tujya assessing antureba kushwe kwa cyayo bakora kitanda cyabakakora bato mugati wowe ntwanje nangu ikintu cyo bakikora cyabase kushika umurengo ugukubona cyo wasa kuguzuba ninga cyabase yeje umuntu akagitura cyo kubigenza amashanyarazi bakora cyabo abamizi bakora cyabo bakombeka bakora cyabo ibyo ni kigezo kimwe twubaheze then tujamwe tubahereze bigezo byo kwandika kugira ngo ni summative umuntu yahandika twambuza science behind practical umuntu n'umutamanye ka science akona kushomana yongera atabyo bigizo nabyo tuje tubahereza yake bigizo bimiringo yake miringo 3 then tuje ombigeze ebyamuheru tugaga tubateraho umurujungu tujeta on spot assessment ninga tugaga tuhereza ubu tkoragana n'aba principal n'abashomesa babo umuntu agenda shitama areba umwana
kwena vision tebe umukono gwentebe nagubija amureba nawo muhereza max so mwana kuza kukamuheru nabara birumu assessments ina ndicho kwa ntangu umwana yakukamuheru gwa byona ashobora kuba mu matendekero ari mwena hwiri ahira already kuza gukora n'abantu akarwa mu industry yaro kubakora mu class bari bamfollowinga yakora real life project yakora ibyizo yahandika ko n'umuntu umwe utaguma kwandika bari abo ba technician cyangwa ubwira ubona nakora ka quotation ka quotation ndeno mu jota atesente zabanye zabaje so ngo kubuza tebuzo bito ebirunje birigiremo no kugira ngo eco kubanza no kugira ngo obwegese bwitu hati tumanya ngo umuntu kuko yaba na jina na shobora kimango umuntu yaheze stage na za hargeje kandi kugira ngo ije ni certificate wajiheze ihangajwe ndo mango ije certificate yaje ya Uganda akaro ubuzwe kitongore kitakabiri wo buri mwaka nataho certificate ye amahero nabe bakohereza abantu mu mubashobora ije ni benefit number 1 kandi abana bitu twaragana nawe ba principal bakushomesa na ba lecturers tubatelekana semiringo ebiri twende muntu oguyarwa umushomero abase kubona umurimo agukore abase ubwena wo kwekoza ko muntu kandi icyo nakora akakora mu business ngato nangu ombere byo misho muntu kwakubana indagara takushoma ayongereyo tweta career path so tubatebekana kugira ngo umwana atakagira akwana rubiro bwinji umuntu arasabye atakushinya shoma y'imikono ibyo kuguna tumutebekana kugira ngo aragumana yongera azumu makorera kole ninga abase ko bisaba ko umuntu arakoyekoza so niyo benefit ndijo yinkurebe rya bine ndizo benefit asu abana amashonga nanama y'ikuza kurata so atandika kugira ki arikuchimanya amati nshomeye ki kunda chize nija kore mwaka ibiri ngaga shomeye ki kunda chize ngaga kore ki ba engineer barundi bona nibarayo mu gihugu muri ngo gwito kutukora bomba ngo barabisama yabara mnonga omwami OSG maybe nekindi ekitwakwetanka career progression ishami cha UBTEB munda nangwana na hiyo iryeta iziti international hatu wagamba kongera yo kushoma kugira ngo umuntu nabasa kwenda kushoma atandike mpora agenda yigura yende kuba engineer with time yabana kayigura kwenda recognizing UBTEB taraho ati abakweza za certificate ata umuntu akweza junior certificate y'abagambera nanazo umutekano institute mbabatwara abatekano institute abantu ba principal baryaha nabachimanya then arikugumu institute yaza national certificate nabazo mu technical colleges nabasa kugenda shome diploma deko kweza diploma izitwatire izwatwaheriza mu barwa umuntu yanaza mu university kaje mkosi kwebe kaje umuntu naza kushoma civil engineering kandi abakoze civil engineering ya diploma mu university yake nashoma imyaka 3 chikolika bari mbambara kubona izi naba business ko waheza ukaza nka Makere University Business School kwa myaka 3 no shoma imyaka ingahe shoma imyaka 2 bweni ekintu kastereza umuringo kwenda ngo umwana atakahindeka munonga ukabatundira kugubu kumara nekindi mende cintagama kugira ngo abantu bako bashomera ibintu ebi tushangire nkibanguhira okufuna emirimo akora babino bukugubwa bogamba n'umuko kuza kuzo mu company yakubuza tunubasa college ugitinyo nimbasa college ucyo kigambo timbasa college yaje acho banjo yakweza kora so ubwo bukugubwa ta skill ubukugobwe niwe twefata iteka amane minji kora ngo abana bo barwo mashomero bazebe bachini tutakutangaza ntuza kuza kubatunjisa ibijaro byabo graduation mashanga binji bona batangire kora abinji kushiga kandi zitwabuza gushibuka wahizo mu abinji bona mbamba kora aho kwa buri mwana ino kuguba kwasa kwesa ngo kwasa kumukozesa so ibyo misho iby'abana bamwe babiri bine opportunities nyingi izikwaza kwasa kutambuza okay yabari mnonga kandi program yitu uko wajireba tujye tuganira nshongezi kugira ngo yongere kucenga ije nteka kugira ngo hariho mweji uriyo mbyo kuguno bushubuzi mbwenu ushutu wotagira umusekendro karabera yoti ukashutu mbwe nyinshi kandi izaguma njyana mureba
asset hano yatwine abantu ba responsible kandi ibyo bakwegesa ibyo bashombe and they are here. So tugeze kugira ngo tucengane akintecho abo kuba moroba kuko bagamba atecho cyonka kituyamba no kusolvinga ni employment iryo mwihanga omwami umwijuka araho mu kubana training ukashanga harimo bikina bose bajwangire. How do you prepare them kugira ngo bahikahe bashanga yuko opportunities as in mutanya nakuombeka hatubya no mushiki mu culture yitu nabaraka kumwesiga unaweza kuombeka na atiri kanisa matafari mtazitafutendeza no of course ati ko kutantugamba ito twarabuje nabishiki kandi abantu bashomesa ibintu kandi tugira kushanga ubwiro bw'injya bishikana bawe wese bwo kukiza ki abuje ubwo tumutuma munoga konkata abantu abazira bamwe n'abana bajya ngo mushiki naza kubasa kutemba nabasakora yatabase kutemba ngo yebwe abimwe bakara bajya ngo yishimu yashwewe yayinenda naza kutembata nabasakora gwa supervision aragira ayinabakozi be abaragira ati umusinje no gutimbuti nabayina abantu abakona akora nabo. So ibyo kugira ngo ibyo kugura n'ibyo bushobozi n'ibyo buje bonka icyo kiri akuta bikibo bashima kuba afikibo bine nibataye umutima munonga kureba ngo bashome ibinte. So bamba zo feel kufayo abana mushiki abana mojo bona bagira bata babukora kandi kumkureba abishike bunye bakabakunda kuzomba intebe bya business kunkati imyaka igiye yitura umuhati ntureba abishike bizire munonga babwirimo nanka amani mengi no ba engineers bo mugasho munonga. So twabyo nshaba abantu abaturikiza no gutera kugira ngo abishike mwambe ine mbarete akwite amashomero gwite gutwine tubona naye naga UBTEB bana bakebera twavuga ngo umushitogu twamongera maxi nari twakora ki zone bitwa nshomesa ndumwe service nemwe. So ni ndeba ngo abishiki nabojo byone bikushomano. Okay, yabere mno maybe twagaruka aho mwami bafashe yaheza kucigamba aho mwami mwijuka konka umuriye byona imuru offering mu kwegesa tabaye mu kwika mukajya ko no mu specifically for always webare umutebekanisa mwenu umutegenuka education okushoma okutwagamba by'ubukuku kandi cyane iyo yabire ehenzera abantu konka kutushanga hate yitushikire abishiki hate nyunganye mitanga baryo mu kuombeka baryo mu mashanyarazi baryo mu byamizi na no mu driving bakabanza nangwa kuyizera mu mashanyarazi munka na no mu mizi konka kutugiye gushanga opportunities nyingi hate bashangana umukombeka bine chances nyingi actually hata mu construction yeri virgin for ladies kuchezana na hand wona abo kuba kukoze mu mirimo y'imhango waze mu nguto ngahati amba kangaho ruguto no shanga bishiki bijwi nko mu national ruta no bareba mbaro bomba jwire overalls icyo kuma some courses ezitushemesa hati zone ngo ku UBTEB twazi listing abishiki bino opportunities mpango munonga na kuchiza hati na nabojo abo kuba bojo abinje na mnonga nabagenda mu private work hazo shanga government hati yo hari opportunities ezabishiki abojumba ku rwego isaba kuba bojo itwe abari kushoma tariho kugira ngo aze gushaka umurimo w'umuntu hati niyo chance ro abo kuba mbakora companies batandikire kwega mbakora companies be kwatanisa abojo kikumi shaga bine company yabo batandikira gukora imirimo yabo hata bashita opportunity yo kuza nko mu government ushangana mbwe bashira kataho preferable iridi nko mu za roads mu za medical machira basibo mu za national water hata bichi bejumba yo ushanga umurimo gwe chances zaba kwata nabwo eco omu byemyoga omuriyebi obyo bukugu taro kugira ngo go murimo tugubikire nankogu nguno agubasa abichatu bajwire overozo munono bareba mbakorera kimwe ikiri kumanyisa ngo buri murimo buri course hata itwine buri mukiraje basa
Okay, yabari mnonga ni wari natureba ntukusima abo bwire bwawe bo amara TV West no eba kandi kimwe byo ntugamba cywayegama ibintu byo nabyandu basa kweba no kumangwe ikintu kusorovinga ninga shitwiro already nkiyamba ho mwibura by'emirimo yo mwihanga bokuba abantu bakushobora already community bategerize ahubwo kugo bakushobora nabo bakorwa mu matendesheraga tiro tuza kumuraho kace kandi turaryo mukahumurako twijana kugaruka turugumizamo nangwa ubwiro bwo tuza kwata n'isimu yawe simu baba notera simu yito ya studio kabuje note ibiri note chenda ni ibiri 3 5 3 note chenda ni ibiri 3 5 3 no kuba notera simu ejo then oyongereho ahabi wawura ninga shobuze kibuzo cyone kikwate na UBTEB technical institution zezi bakushobore no ino mweje buno ibuza nkatunga ntomwanya wanyaka koratana ibibuzo wotaburiza gikotentere bayakora katumuro kace mnonga tugace konka ntiza kwantuhendera hanuya program y'ishaha 5 tarugo that the nature of exams are different from what these exams used to be. We have focused generally on making sure that our candidates get out of training institutions when they are ready for world of work. I want to use this opportunity to congratulate the students who have chosen to do technical vocation education programs, for their future is guaranteed with success, especially when you look at it in terms of employment. We are sure that after doing a vocational or technical course, the jobs will be there for you. Omurebe wa TV West otaferwe Ekigaaniiro ky'aba Uganda Business and Technical Examinations Board UBTEB barukuganira ha mikorere y'ekitongore eki omu kutungura emyoga hamwe n'entunguka y'ihanga erizoba orw'okubanza shahi na zekiro. Gita Super 3 Erizoba obasa kuzana jackpot senyine kandi obuzanguhe okusingura otafero mugisha okusingura miliyoni aburuna mukaga Sunday a super jackpot show imata star emunani tano star isha hash a Airtel binga star emukaga itano star isha RMTN kasi amwe namba zawe isha ezo mugisha okuraseho TVW eka mu muhendo gwa kurugasirigero kome kikame tware 5 Nimeneza Christmas nunchi Singura chitarache cha Christmas ekiri musente eziri kwingana shirinje mitwari 10 Christmas eji okusingura iwe nabeka yawe mwekore mukwaya muri kweshongore cheshongoro Christmas enunji Nimeneza Christmas nunchi echaye shongwirwe Emirates kazi rero mukwate video yanyu muri kwajinisa esimu zanyu eza smartphone muri zoba nituje kuteka ekipande narish poster ekwatirine nakazanaka aha TV West Facebook page izaho rero o uploading video yanyu omukachweka aka comments aha kipande cho video ishatu ezirakireyo likes buri zoba nizija kuzanwa aha TV West kandi zitebwe omukaruru aho family enyamugisha 20 zirasingwe shinje mitwari 10 buri yemwe akarura kamuheru kari yabaho ebiro 22 ebyo ku 12 omwakogo live ahambeho za TV West amateka no bushoshereki nibikuratirwa amanya gange nze mugenyi Steven patri na ulira kalango kati tugenda mukazanyo nsoka nempango palo nkaga mwekalo omugate neziba miliyoni 15 kati mu sentezo nyongerezeko muka project kange kati abatana zanya
mbakubiriza bagezeeko bazanye bayinza n'okufuna n'okusinga nze ayinza okuzannya tugenda okutuukayo enkya nga bamukubira nti awangudde miliyoni 22. Christmas Bonanza TV West na Radio West twehireyo kwera okuranga eby'obushobozi byawe ngo bimanye mu Christmas age hamwe n'umwaka omusyo gw'2021 ebishale bishazirweho kicejo cyonka netwereza n'enyongeza noguze emyenda oyine supermarket hardware no bazire emyenda ninga shinoguze byo kukozesa mu nju n'indi mishuburo myingi oguno mugisha gwawe kirira bakitunzi ba Radio West na TV West Christmas age ija otakaferwa mu gishogo nitshangwa Proteina Stanley Road Boma Mbarara. We have ensured that the nature of exams are different from what these exams used to be. We have focused generally on making sure that our candidates get out of training institutions when they are ready for world of work. I want to use this opportunity to congratulate the students who have chosen to do technical vocation education programs, for their future is guaranteed with success, especially when you look at it in terms of employment. We are sure that after doing a vocational or technical course, the jobs will be there for you. Okay, twakira ukongere mukahumura ko kubanza ko twaturumu twageraho break kandi break yaho twagaruka kiri mu studio mwabaziyogo na abakugwaba kandi bantugamba UBTEB Uganda Business and Technical Examination Board ne korete kitongore shinchikora kitani korera yakiriyeta ngaho wabure ibintu bingi munonga ebiro kwata ahamikorere yabo nabaje gukuna nagambire no kugira ngo kiro tugenda no mission no kuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe omwana wesiki noreba qualifications umuntu nayetaga kuba ashikire ki kuza kushomeki konka kana haruko kushanga nk'umuntu ayinako kubura mu kandi ine interest tingumanyaho kumukugwanka ariyo gumutwaza muto mnonga programa yenda manisa abantu ngo twagamba aha abantu abashomeri yaze P7 naze senior 4 exit onkatu ni abantu bemeka ebemeningo mingi ari umuntu ari kubashomere aheze university ubundi akashanga ngo ibintu byashomere atambwire ne bahasa twazije bahasa ya Brown atambwire ne bahasa ubwe bahasa rimwe kugira ki imwe kumutunjira mu ubwo na harya ari umutakoza P7 ya cheza ubundi twagamba points tarazikize ari aheze senior 4 eje no tarazikize konka abantu abacangire ngo nibagenda batandika gukora imyuga yabo ushanga umuntu agenda za haju azomba umukombeka ayembe kanshanga ari mumbe cy'umurungi ngayo ayituzaga hono ushanga abashakazi bona tubaragira mu technical school ko ushanga naka mu mushakazi so chi government yakoze ninga batakoraga na baba na abechitongore cha Directorate of Industrial Training icyo bakoze bagaruka bagenda bakwata ibihanga bitwashomesa bagaruka bihamu ubutweta ATPs assessment training packages ati tutwara kimwe umuntu kimure twara kimwe aha mu mugwenyine gwashime kuba nakora katwarinka amezeji umuntu kwe namanya kora okuguru kwemeza akora kimwe perfect isweta generally naturating anacha emyoga umujunga teta occupational qualification umuntu kwakuzo umuhoteli takuza kora hoteli yon wo muhoteli nakwa nakora umugati yonka so bakagenda basharamu ninga under framework itukozesa
bakora twata ATPs so buri mwuga gwo no mu Uganda gwo yoto mwuga no win ATP yabo so atabantu bakwa kwija baza bagira okutende koko ninga bayitendeka baza mu makoro bagira amheru bija baza omwami bafati ningo bubagira ngo twenda batwize baturebe katwine skills zitu katwine okugubwitu bali bija baturebe batu assessing batuhereze level tutuya level ki usually tugira ngo uko kweza kuba assess tubakweza cyo kwita trade test certificate ninga level jamwa mbeno uyukuja no ku nkora ya uri level 1 uri level 2 level 3 chendo okushigamba muno konka no kugira ngo bari abatagamba batobareka hero nobone bija bazamu batandika kushoma batweningira on job batweningira umashomero mbazo umashomero then eventually bija babassessing abashitongo cy'inagamo cya director industrial training babassessing centers zitu amashomero agabo babassessing babahereza icyo cy'ukwenda nongeye kuchikataza abantu washamwe n'umuntu arukukora arukombeka arukora ki yumgambe ota utini umanye igiskiri yo inene yetaga certificate yetaga kujuru ko bonetera kujimanya uko bije bashaba ari mu centers zo mu centers kumanye kushana n'amashomeraga nko cyabije bari bije babasesinga ijo bari ono shaba basesinga bajangwa mbeno kujo kusa kwa assessing you eji level ni eji so no gomba je ndampora level 2 level 3 ushaba umuntu ariyo mukugu omumuringo kongata kugira ngo nashoma kosi mu nebya kare nakushoma diploma cyane nakushoma ki ya kare konka no mukugu muringo waza sites zitu kwantu koisa mwena chumano shanga bakugwabo so ari encourage n'abantu bashimye kugita mu mani kandi bakagiteka bakaji jinderaho akwari buri mwe na the end of it all mushanga no yitaga papara kokore kuzimye nyimanyiki so batakabora maybe omwamesi araba tanshe ko itabara engineer umushana yuko na engineer tumwe bakurugabo mwa kurga ko kitika mugenda cyo bakacirekere ko kano nari mukozi ba engineer okay ati amashomero mbonika kibasi omwami mwijuka nakora kibasi yamtangeje n'ibyaho hari amashomero mingi ko ngabo technical school zeze nyinshi zenagana mwe tukuzumanya maybe umwami mwijuka no basa kuturabiramo kugira ngo kibasere intungamo umurkaja twe na gandi gare manzi batagamanya okay baba munonga programa umuyihanga yona twina mu mashomero menshi hatinka nyowe itamashomero ga government twine kibine cyitwa kutireta hamwe haza mu kibine cy'inyo wa kabiri ninyo vice wacu ati icyo kibine kireta amashomero shanje na mukaga agaga revo ya technical nyamutanga kibasi kabari technical karera technical cyamuhunga katwe technical institute za Kitagata Farm Institute C za Rwentanga Farm Institute C ati mwe Western tuze za Masaka hariyo za Kitovu tuze Kampala hariyo za Nakawa za Kisubi tuze ziganga tuze za Kiryandongo tuze za Kitugumu tuze we n'amashomero gahitori ihanga ryone ariko ya technical tukuza hariyo ya baktora ba P7 nagutugire mingi ga Kachika ga Polytechnic Kadogo ga Ngugo ga ishumara kabari bagitariya Ruiziringiro garumuna go agebe kandi twinamuna go kutwara bya business harimo ga Kent Foundation aga kunya ga private so amashomero gitori hangariona kugera hari bibagira bata twaza ha diploma nka haza technical twine kahaya twine shamba twine ergoni twine rira twine masindi chema aguno aga government kano kushanga haga abantu baburije akuba UBTEB te kugira ngo abana n'aba government n'aba private harimo shomero UBTEB agakushaba ngo abagabe center bakongushanga ga private ingira umukuru wa UBTEB razaga gamba hago twina amashomero mengi waza kukima centers
ezi UBTEB zaine konka amashomero gotera ihanga ryona. Okay, yebari mnonga umwamwishuka kandi program. Okay. Amashomero aga ngaho amashomero kugira ngo ni tugeta specialized. Ata nura abantu ko kubona kugira ngo agatara kumuya abantu bakishimanye. So twina amashomero nkangu twita aga fisheries training school. Abo mbagiso ebibi nyanja twine Bukarasa Agricultural College. Abo mbagiso bya agriculture jone naba diploma bundugamba. Twine ishomero shumesa ebyetebeza yo bwire ibakwita meteorology school Entebbe. Abona batara abantu baheze senior kana senior 6. Twine ishomero shumesa aba twita basavia kumo bagana babeta bapunta. Ngo n'umuntu akora n'abapunta. Konkara basavia gukora by'amataka. Ataka amashomero kugira ngo akagumo kuno basakanga abana bitu batagamanya kumpanga gatara abantu baheze senior kana abantu baheze senior mukaga bashambiya mu diguma kandi bitu bakushombe binji. Nezo nibyo biceke bitakazireba mu izuzo mwinji gw'abantu imroneriho konkata runa kugikora so n'abantu bashimiye kugamanya nabwo gugaricyo. Okay, webari mnonga kandi esimu yitu nzabantu kwate esimu twenda kuganira neza gahunda z'egateka yawe twexchanging ideas byomwe akaganyirwamo. Esimu yitu neza kubera not chenda ni 2 bitutaka chiroku we are live from Mbare. I don't get the language by webari kureba kuna yatu watching live Edison NB, then Ivan Sedrachu kuna yatu good evening everyone at TV West. Kuna yatu byamkama Tadeo live from Istanbul Turkey aliona areba. Kuna jati Zalihai Robert good na sima bari mnonga taremwa azumwijukuru na jati live in Mbarwa na Mugongo Kampala. Kuna jata I'm watching live in Ruhanga Itojo and thank you for that organization cause they have made me what I am regards to MTAC students. Okay, wabare kuna jati kuna watago Godwin Rashford nishaba Naras Kambaho na jati thank you okay. Mwebare abasindika messages mwebare mnonga messages zanyu twazireba kandi tutakareba nzuza kuzireba twenda kwata esimu not chenda ni 2 tere kibuzo tere simu yawe ugambe munonga chendeza volume wikeno ugambe kibuzo cyawe amazina ndaranka natera hana nimbuze kinga ni favorite not chenda ni 2 hello not chenda ni 2 Rero kwikano gamba kandi ochendeze volume yoko kugira ngo harugemo noise tubase kurzana. Hello. Now, katwe tulinzira amasimu. Hello. Okay. Mzabantu jeza okuganira nshonga itali mwena zimwe kandi nabo babasa kukoratira amutogo wa Twitter hariho chat mwegendo misho babasa kuteka ndika tinga yawe mzabantu gitunga. Hello. Yes, wasibota sebo. Hello. Sebo wasibota uzamu amazina nayo waterera. Nasiba kurunyi nyendo wanyetare Leonidas atukabiri. Yeba Leonidas. Eshonge yanje nanka Onesimus yagira ngo kuza diploma toza university. Myaka 3 konga nje nasanga challenge cyamboko. Abana b'imyaka 3 n'abakoze ordinary diploma cyamboko. Nita uko bari byo mu UTC ikiba cyarenze sangano bakemyake wasankandeje bakemyake 3 first year ni sosura zona zikawaye so jeni challenge zile tukariye. Okay, thank you for the show. Thank you so much. Wewe bayitera esimu no kubuza kibuzo cyawe bacinotinga down biza kukigarukamo katwate yo ndijo. Hello. Maybe that one clever. Hello. Yes, wasibota sebo. Hello, so mwe rekuri kubitobana. Ni wewe rekureba TV West Shahid. Amazina nayo waterera. Natura Kampala. Yes, Kampala wano tensota. Natura Kampala kwa ikiku kwenda kubuza. Nienda kubuza kisoka maji kamera ya Kampala ibiri kora.
nikona likiditu Yes. ati na katika mustaka biziba mpaka tiketi baba stamp ati ko majini ngene gukora ikizeke bakabija noho yongeraho mpaka tiketi. Okay, kare network edge na yeye tari clear sina kingaje maybe kat kwate ndijo mwamu hello we need one caller. Hello. Okay, kare omwami Onesimus niyo bavuza challenge zizasangira mu advancing umushoma wala mnongo mukistesi echa ndeje nichimanyaho konkatu noreba being that ndeje neberi nechitongoro okwacho konkatu tujakutanga kudiscussinga nabo turi kutakubasa kutawasa kuyo konka ndachikuliyo cha ndeje then cha chambogo nacho bagira ngo tuba kubira ho mwako gutugamba nabo nza kuzo mu discussions nabo ako chintu maye kiri kiriya necha Makerere University Business School twine biba kweta MOU nabo kandi nabo chintu maye cha ndeje nabo nibiya ho mwaka kuri kataza mu cha sente konka zindi universities zindi nibiya ho uguma kanto kushaba sente konka chintu kwenda umuhiriza wito ya tira amani kandi nabo nicurungi watretera feedback eji itoko kutereze iki tuzakutandika kugamba n'abantu abo tugambe nabo tubashoboje ngo gukora cyane kosa abantu ba Uganda ubiro bw'intikana zakukana certificate so ndichikwasa kumwara kamutsa kono araya gamba ari kudusopo na certificate yes nicho tutakugamba nti ekintu cyawe cyarabe no gukora wala wagira mu bukugu kandi bukugu nibasa kuba kugezesebwa ibyo by'imyuga kini kitongore cyikora n'iki cy'imyuga ejo echa Directorate of Industrial Training ariko yahika ekiri ari Jinja Road Rugogo hii na hotrof n'abakiriya hii na hotrof ubarebe ninga tujakore kandi contact zitu turebe twasa kuseyo barebe ngo umuko wo gufune ubwo wo gufune certificate yaba kwita trade test ubwo jini ni moti umukoresa bone ninye mukugora kuchere kubwanje ngo ejo no kora wano tutwara mu UNBS wamanyingwa kukoresa bone akajya kuka kandi ndiya mugenzi wanje nakwe ndakubitaho aza ninye ndikukurura icyo nabwica DIT ibyen training ninye kukurura kachikwa kukurura ibya training mu DIT so atichi kama jarugamba atogwa ijenye mutanga tumuhereza ubwenge bwo kwiyongeraho abo kuba mu satisfying certificate byari yo nakora muri kudusopejo twina assessment go kuyayagambire level 8 kurya munayiziramu tumu assessinga hatumuhereza certificate nabwo icyo atakiruho kugira ngo icyo rukora cyo no mbimwoga ngo ugenderaho utine kapapara hatina bo kurukogonayizinga hatina bo kumanya so ayije mutanga tumuhereze ubwenge bwo yongeraho abwadirine necyo. Okay, wabari mnongo mwanda fachi twazagaruka turukora round up umwami Mujuka Johnson principal wacu basi technical school muri Ntungamo turiyo tugeza kwendera program eji akagambo kawe abantu bagumene batureba ya concluding abantu bateba nabo turikize kandi turi umuco gusima aba UBTEB terezo umuco kugamba ibintu b'imyoga n'ibikugu n'ibyo itunga bakura amatende kirago abantu bingi batuba kucyumanya ngo government ne bakwatiraho umwana ko maze sini yakana wano iza ebicyakana aho codes selection codes noza muno bibasa kwiza ugeze umwe kutambara high school no basa kutakibasi na rutanyamutanga government ije ne bashashuriraho abantu bingi batibata kucyumanya so no kubashaba kugira ngo aho ko umwana kakushuma ibimyoga kakuza ataguza kushana no gumwana heze cyakana naza kubona amanyokombe kana abanyokubije n'ibimuyona
so ntubashaba kugira ngo abana abariyo ko mu cyaro bashitami n'ubwo yakohereza imyaka 3 na rena nabasa kwisha tumwakire tumuhereze ibyo kushoma ibyo mukono ibyo kugunda ibyo so ntubashaba kugira ngo abana mutabato ko bakashitama bakabura sente zo koyongerayo ntubahereza arabo kweza na basari nk'ito nkibasi ntubahereza half basari shango mwana aryaho tini ishetini nyina tino kuongera ki ije kakibasi ntubaza kumuhereza ashomero busha agume nakuri murimo yishomero agumuzamo nashoma kandi ko kweza hati maye bakabyoroba ko kweza imyaka 2 ya certificate waheze imyaka 2 uza diploma shango wafuna diploma ugumuzamo to shango wabiri engineer umukugumunonga ati ibintu bino bakabyoroba tijya kujya byo kutwara ubiro bwinji so no kubashaba kugira ngo abana bitu abariyo ko baheze cyamushanju none cyakana cyamukaga ejo amashami ga technical bafune certificates bafune za diploma baba bakugumunonga ibintu bino bakora baba munonga sebo okay webare omwami umushika Johnson katuzo omwami bafachi Girvas principal nyamtanga technical institute webare munonga nyenda kwebaza n'abaturikirize kandi kubamanyisa abazire guardians n'abandi n'abana bwo kurebera umuntu ncendo shomesa umwana urukumanya cyari kuza gushoma hata umuntu kushangana shomesa umwana amuheru ukashangana ugira mutahi wawe te umwana wanje niwe tinkumanya icyari gushoma ikintu cyo nicuzuba umuntu wakuriya roni wakuguzente yawe wakushabe sente wa munywani wawe jira ya umwana yaheze sine yakana jiro tunaza kushoma amashanyarazi nakushoma mizi nakushoma kuombeka nakuba injini kunga kushomesa umwana utakumanya hari kuza uti ngahurura ngo akashoma hata abana bo ntuturiyo nshomeseza abana bakabura imirimo ukabashanga speed konka enambe yijwi bito umwana ushomere tekeniko umwana ubuzibwe UBTEB umwana wo gutakubura murimo kandi hat system ya UBTEB ekabyangusya nambenu kiyihire wa advanced hat kuranga umwana nushomoza diploma chiza diploma za degree utari mwaka gwa kabiri yakabyangiza kimwe ikikomeza progression ya buri muntu iyorore nabwo cyo ntushaba bantuma n'abazire tukiriyo ntuhereze imyanya na hati ntujya kukoma kukubanza twaje kwigura konka n'abana baye batineho kubata barukuteka teka ngo umwana wanje shomeki murete nyamitanga mutware kibasi mutware umutegeko kuko twazi bagambira abase kushoma arige mu mwana w'umugasho ndubasima mwewe munonga kuturutse wabari umwana wafachi Girvas principal nyamtanga technical institute hati twaloma wese je Onesmus ubare munonga nyenda kutera umuranga abazire n'abana bwona bari mu mashomero ngo umuryo munyango cyaje ngo umuryo gusigire nkai gusigira umuryo by'ubukugu hamwe n'by'ubushobozi bibafata by'umukono ngo nyinje ticho kuvuga n'ubwo mu n'ubukugu kandi ahituza kuja umyaka umwaka kuza kora tahuka gumunari uko ibigize bitimbiza kwino nza kwantubuza cyo kubanza ibigize binyuza kwa bikorwa mu mashomero 70% nakone korwa mu mashomero practicals abantu bona kora ngo baragamba begire ukubona deno shange ngo umwana tumbuza umwishomero tumubuza umakorero then tugaruka tubuza umbigize bitwije konto bahereza ibyamuhero so tujya kwantu kwa cyo kweta trapetite kandi agent katekeji yone yo kushomesa ibyo mukono yitwa technical vocational education and training tuyenda ibemberwe abakozesa bakama bemirimo bitwa training no kujya kwanu batugambira ngo mwe ntato wiro bwahita mu mutereza yo gukora amasomo ngo wiro bwahita mu mutereza so curriculum ninga bakuza kushubyana biza kwambitandikira umbakozesa mu industry bije bashitaminite tukore curriculum y'icimicumesa abana tugezana nabo kuza kubashomesa then tubahereza abantu batabakwenda twakine cyo kugira ngo ita aba ministry aba UBTEB aba technical construction sakwanshomesa kugira bintu bwitagira mu community bintu bwitaga gukorwa supplier no demand led training ni tuza kwantikoza konka abazire mu kimanye n'ababine za degrees zose bademerire mu je mutunge skill mutandiko gukora kandi gupakariza abana banyu kandi gupakariza abazire banyu mu rwego rw'ibi byankashomasha nakagira ki what's important skill is becoming key in the economic development of Uganda and that's how I can conclude. Yabare mnonga omwami oyesije Onesmus executive secretary
kandi omwabazi ogu twaba nitugamba ha UBTEB ekikumanyisa Uganda Business and Technical Examinations Board twareba ebintu bingi munonga ebikugikwataho obundi nooza kushanga bino kihurira oti otamanyisa kini kikora kita kandi at least twatunga ekishani kihango maybe obundi murundi turyayongereraho ebikusinga hari ebi nitusiima bateera amasimu abantu batukuratira aha mukuto gwa Facebook na Twitter mwebale munonga ninsiima abakura binabona hano mu studio omwami Mwijuka Johnson bari kwija ninsiima omwami OS Jonismas bari kwija omwami Bafaki Gervas bari kwija noguno murundi mugaruke abo kwabantu nibega mu cyango abantu basimba ibintu board abo kureba icyanzu cy'imimisho nimba sima nimwe nk'abagumene bareba TV tukuda shahina okusiya amajingo agutwahenderamo imbende zo kurara ku nzu zakureba na nyisakare ukama bahinda that the nature of exams are different from what these exams used to be. We have focused generally on making sure that our candidates get out of training institutions when they are ready for world of work. I want to use this opportunity to congratulate the students who have chosen to do technical vocation education programs, for their future is guaranteed with success, especially when you look at it in terms of employment. We are sure that after doing a vocational or technical course, the jobs will be there for you.